Разоқ Ҷумаев сокини ҷамоати Унҷи ҳоло ба синни 64 баромадааст. Лек то ҳол дар дил хоҳиши кор карданро дорад. Амаки Разоқ соҳиби 2 фарзанд аст ва ҳоло ӯ бо ҳамсараш зиндагӣ мекунад. Ба гуфти ӯ нафақае ки вай мегирад барои зиндагиаш басандагӣ намекунад. Сесасым пенсия мегирам ман намераса. Худаш ҳозир яктал дингатон мисол ман ялниг намехӯрам. Мисол ялниг до озитон 300 400 dakika dost. Ma bu yerliğe koydum imtihan misal. Hem non baravi hem tukuni yakağıdı. Амаки Разоқ 33 сол боз дар колхоз фаъолият мебурд. Лек пас аз ба нафақа баромаданаш ӯ мегӯяд ба ягон ҷой ӯро ба кор қабул намекунанд. Ба гуфти амаки Разоқ чанд маротиба ӯ ба ҳар гуна идораҳо бо хоҳиши ҳамчун постбон кор кардан муроҷиат кардааст. Лек хоҳишҳои вай беҷавоб мондаанд. Ма ҳаме ҷо рафтам. Номер телефон неистодиги. Ман мегӯям, ман ҷиғ мезанам, сен мебид. Адо. ҳар моҳ аз ҷониби корфармон ба мақомоти шуғли аҳолии шаҳру ноҳияҳо ҷойи холӣ барои кор пешниҳод карда мешавад. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон сину сол барои кор аз 15 то 63 сола муқаррар шудааст. Лек он ҷойҳои корие ки ба раёсати меҳнат пешниҳод шудаанд, дар он ҷо сину соли корманд пешниҳод нашудааст ва шахсони хоҳишманд метавонанд аз он ҷойи корӣ истифода баранд, мегӯяд сармутахассиси раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар вилояти Суғд Маъруфҷон Алибоев. طبق قرارات قانون جمهوری تاجیکستان سن سالی قابل مهنت در جمهوری از 15 ساله تا 60 ساله معین گردیده است. آن امروز جاهای کاری که امروز با ما پیشنهاد میشد در آنجا سن سال معین کرده نشده است. آنها میتوانند موافق جاهای کاری موجود بودن آنها میتوانند با جای کاری تامین شوند. بعضی ممکن است بعضی شرکت ها بعضی کارخانه‌های خصوصی ممکن باشد که وابسته به شرایط کاریشون شخصانی که امروز سن سالشون به نفقه نزدیک یا که نفقه گیرند ممکن آنها قبول نکنند. این بی‌واسطه از خودی همون کارفرما وابسته است. باوری داریم که مشکلی اماکی Разоқ پس از گزارشی آماده کرده‌امان حل خود را خواهد یافت. گزارشی صبرین سنگینه و جمشیدزاده جهانگیر برای برنامه اطلاعاتی پیامی روز.